ओजा बिमोल नंगरांग याम कन्ना हाइबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अदु तौदे अदा तौदे ओजा बिमोल न खंबी गदवसे मणिपुर दा आर्टिकल 355 थमखरे 355 न करी बी आर्टिकल यामना खंबीबा यामना क्वालिफाइड ओबो ओजा बिमोल न 355 के आथर खंगम दबसे लाइबक तीबनी 355 ना ताकपदी मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर से सेंटर न पाइ क्राइबनी अदुबो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न पाइ गा ngasi शासन तौरी सेल्फ स्टाइन कोई पेट्रोइट वेल उबा मणिपुर यामना नुसीबा मिसक अमोइना इलेक्शन ममांग लाउरम मिसक अमना पार्लियामेंट दा मत मनी फंग मतुंगा ngarang su ma 16 minutes fangam gani khali honorable mp oza bimol ingo da banjarabada adubu yamna label thibadi oza bimol ngarang ngang khiba wafam adudi film yenga film dugi wari liba haitaba mi amana ngang da wasakni maramdi kari no haiba kanda manipur da ngasi thoiba irang sigi hawapam mayek sengna puthokani on the floor of the house the parliament the laugani hairamba amadi relief camp the laibising mayum da hanjilangani lauramba oza bimol ngarang di yam laibak thibada koigi JPC haitare joint parliamentary committee semaga irang sigi hawrakam thigadan se haibase masidi yam laibak thibani masina takpadi yelhomi kangani na chatkhibo oza bimol amadi manipur da thoi be irang asi loisingani haiba oza bimol na JPC semaga irang asigi hawrakam thigatchen haiba takpadi ngasi pawa mahakse thoi be irang sigi hawrakam root cause को इशू से हौजी पाव खंद्रे है मनपुरी प्रजा खंबीरो इलेक्शन ममांग माना तौरबदो ममांग माना लौरबदो मधुदी करीनो है ड्रामा ने मनपुर की म्यूट सिल्लगा महुत सिल्लगा चटखिबा यलोमी एखोई की महुत सिल्लगा चटखिबा प्रजा दा तारिबा अवाब ngasi मनपुर दा चाइबा मई असि हौरपम लावगने हाना बोजा बिमोलना आंध्र प्रदेश की लाप एमपी हमना ngangadaba mawongda adagi bihar dagi lakpa mp amana ngangadaba mawongda manipur chaiba mai sigi hawrapam palattaba haibase handak kisina ani subani yamna laibak thibane aikoina masida haningi ba wafam di ozabi mo ngarang pankiba wai ani kadang ai thamjarke man la first haibasi I am elected by the people of Manipur haibani aina hangjening badi if you are elected by the people of Manipur ngasi manipur gi praja singna phawriba awaba yalomi sing ngasi thengnariba awaba se kari gi damakta on the floor of the house of pandribana madugi mahuta ozabi mo ngarang di kari hai some militants in the valley was nurtured by the some political party leaders haiba aduna takpadi ngasi manipur da valley da lainaga manipur gi saktam kannaba hotnariba amadi ahin nongthil tumdana अदुगो म इंखबनिंग थमथागी मतमदा लबुक त लैरगा चिंगा द लैरगा खुनगाइबा मणिपुर की खुनगाप सिंग असि ओन ओजा बिमोन फालगे हाइरिब्रा ओजा बिमोन ngarang ngakिबा वफम से some militants in the valley हाइबा वफम से मसि आथजि करिनो हाइबे से प्रेसिंग सु नोट टोबियो मणिपुर ngasi thoiba valley द लैरिबा मणिपुर nganaba honariba मणिपुर की सक्तम काइदनaba honariba खुनगाप सिंग असि मथक्ता ओजा बिमोन ngarang on the floor of the parliament of the house da thamkibaduna takpadi खुनगाप सिंग मा की yeknabani haibada haiban muthoy yamna laibak thiba mana ngarang ke tugumba record ta parliament da india pumba world pumba na khangba adugumba president gi adugumba motion of thanks ta oza bimol ngarang valley da laloba mayam leine khulai paiba sino wai chare na hai kibado maduna maram oraga manipur da armed forces special power act thamakpa taragadi oza bimol should be held responsible haibane ko na jeni is to wi gano manipur da ngasi chaiba praja sing ase yamna warabani ekoi politically game natraga politically allegation na chade ekoi na haisening budi oza bimol da honorable mp de ekoi na haisening budi ekoi na haibadi ngarang di jiri bawbudi palle mayam loi khangam mani BJP na hair ka lakpane ba jiri ki thongdok se pande congress na ngarang di pandi pale laibak thibana jiri ge to ko kakana pandi ki ba laibak thiba thongdok to da angang ahum haliba nupi ahum haliba do kanana hatpanu haibisi mahana kari ki panmangam do no misam hatpa nupi angang da khut thaba siu kari kawi terrorist kaweba madu kumba misak singa to bai koina kari kawi BJP na hai kuki जो terrorist है बने हाई बट terrorist है वही सिवा पनमंग हमदना कुकी militant है ना जब सो कोनर में ओजा भी मोन पीपी जी बतु करी गिनो अदनो मयाम ने खंबी कदो बसे हौजिक मयाम ने ngang ना वापम हम लई कुकी के MLA तरा से कांग्रेस से सपोर्ट तौरगा मठंग दि मेको ने सरकार पायरक कनी न तौरिबा आसादो वापम म थमजगे आई गी पाना ICU द तारगा लेबा कांदा
masa singa to ingkhon munna bagi mawngda mapa da sign lo bagi chatna bido oja bimona topiu manipur da ngasi chai ba mai se kadai dagi horapano matau karna muthat kadagi haibarom da chatsi loisilak pada ina thamjaning basi oja bimona ngarang yam kanna haiba honorable chief minister adu taude ada taude oja bimona khangbi ga dawase manipur da article 355 thamkhre 355 na kari bi article yamna khangbi ba yamna qualified over jabi mona 355 ki athar khangam debse laibak tibani 355 na takpadi manipur ki law and order se center na pai krai bani adu bo administrative power di honorable chief minister na pai ga ngasi session tawri aduna somda chata gumsi aikoina loisilak pada hajening base manipur ki mute oina chatpa taragadi manipuri singa thengdari ba awa ba wangang biu adu natana mitop tagi lakpa miyang chama gi mong do wangang pase yamna laibak thibani aduna koi taseng ngarang gi wapam se yamna strongly eko yamna dissatisfied oi jai amadi honorable MP ojabi mon gi wapam se de taseng nama yamna adu gomba best less oiraba kari hai tare manipur chai ba mai gi horopam khangdo mi se ka man ngang da bani adu losil la pada line ma tang thamjage manipur ngasi thoi ba irang se kana ga thokna banu manipur ngasi thoi ba irang se yum mai thak ri ba se kana no misam hat pa ho ri ba se kana no hai ba se ngasi phaw da manipur ki mute silaka chakhi bo ojabi mon honorable MP na floor of the house thamdri ba sina takpadi ojabi mon gi manung da karam ba hidden agenda laiba ga ba se BJP ki spokesperson mo na welcome thamjari thank you